Kani gade ka Bathymmai TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kajing petha jong Ganga Prasad upalong ulat kejala ban perlong ya ke Dorbar ba Kyrpang jong ke Khadc Hills Autonomous District Council henne kesngi ka khat artarik unaitung kala Pulom no hadien ba uba LG nong se ula pha ya ke Shiti ban herno nak shuki chairman jong ke yeng Dorbar jong ke Khadc. Uba LG nong se ula her shuki no kumu chairman ke yeng Dorbar ke Khadc shwaban sedang ke Dorbar Kyrpang na benta ke election ban Jied yu chief executive member Bathymmai jong ke Khadc Hills Autonomous District Council. Namar ke jing her shuki no jong uniu chairman ka election ban Jied yu CEM Bathymmai kala Pulom no bat yamanta hi ka kunhon jong ka Khadc Hills Democratic Alliance balayalam do ba HS shila MDC ka NPP na Nongkrem constituency bat ka kunhon jong ka People's Democratic Alliance balayalam da ka Kong Grace Mary Kharpuri ka balong ka MDC jong ka PDF na Nongshken constituency kila thep kerteng ban aireng yak shuki CEM kinhap ban ap tat hadu la shai sngi tho dieng on da ulat ulathung da chairman Bashipor lani Pro-Tem Chairman ban penya ya ke Dorbar ba Kyrpang. Daw jom ni ke jimbamla ban pelong ya election mentaka ski ke melabu RBJ kedina ke daw ba chairman jogi ba LG no seat iba daladi hi hapo house aga shipotrik ila pembina ba ka file nomination kan long khat waiterik but election kan long election kan long haka Khadc nri menem kapoi ka por shipobichi shipotam ka jing resign ka shi resign jogi ki kumta office jong ka legislative wing jongi jogi DC kala poi haka jing ka ka bakrao but namar kumlu conduct ya ka election aba chairman umdan report ko ya sno mene kalong naki supporter ki strong supporter jong ka PDF jong ba pen insight CM long ba kinum yo CM mentang ski tigini ki perlok ki jongi kala food jong da ka ekin le ba kata ka chingwa jo ki kan long ngong la ki mut le kata te ngala food be ba kin resign chairman resign tang hadin si 4 minute la yo ka full call ba chairman la resign ila tip lo pa bala kila pan up ni jadi ko ba kila thau lo pa ni la fix the election madam file nomination madam ka scrutiny and resign intentionally the demand na kalian jonga kalong ba kum gidi ban resign sunan na ka jinglong MDC but munu ba instigate ki munu ba ai jemut but munu belong behind this ru kitaro gidi ban resign no ka jinglong ngidon ang ni kalong ban te ban wan je ka smooth functioning jong this council phi ke shai kada kalong ba kim byang bri ni hadu meneng i bor khoi ki member ki la don bat ngi ki along khat kidon khat prangun di tendre way from one tinggal sa khan nyu ba from one mene di ba morning mausor ma I ila ai ya kren bat ngam ne step ila food ngi ila kwa non bat ngi te ngong to ba pila kwa non bat ngi te bangan bu khalis te ngan pha ya pi de message pi juba ba pila kwa ti la juba ba ila rai ban ban ngi tinggal khat pra tina kata khat pra khan nyungun ila don minta ti kemun sai kedar hiban nak te kaliang long la de gile election komut ka result long ka dem long be hat nyo la kat baka hap station yang nak ramu yong balada la Jied ku CM in dawa da ka CBI inquiry halor ka tu prakro dekat aku prakro jong ka group executive committee ka mamut main accuse hang dia CM tikata komut long candidate belong CM jong ke PDF dawa da ke CBI persya ya ba PNCM bedang ding CM bedang resign ba khlem ba fulut ya ni kan pro khlem kinjok tin ya executive committee tiga ga reaction mata nei ba sky tindak liang jongi andang ila wan la sha ga bor mangilong mandang ila dan nyungun ting ini haban serius ya ni namar ba da brief jong ka PDF ni ila orang badai mensium CBI ya ka atu prakro di kongres sahabat ai di Islam yang menukung ba ni sudai men support dia kata ke bapa i badai ai CBI yang ni bapa kain bapa cai mai kumangila ngina kaliang jungi nyung CBC ngila tho sa bapa kain wat pen bakla ya ketulai prakro kabai di baik atu prakro bapa kajong jadi mendapat nilai yang paling kecil di kongres
di benda sebenarnya CBI kita akan berlaku buat percayaan ya.